dushyire ku kibuga cy'indege dufate indege tujye i Tripoli. Bizimana Djihad avuye kapiteni w'Amavubi w'ikipe y'igihugu avuye muri Ukraine ahisemo gusinyira Al Ahly Tripoli. Byagenze bite? Yego, kapiteni Bizimana Djihad, kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi, rugangurura abizi ko yakinaga hagati mu kibuga muri ikipe abanza mu kibuga n'umukinnyi ushobora gukina hagati mu kibuga no mu mutima w'ubwugarizi muri ikipe ya Krivibas. Djihad rero yari umwe mu bakinnyi hariya bubashywe kurusha abandi muri iriya kipe, yari no mahembwa amafaranga menshi cyane. Nagerageje kubaza amakuru, abakunzi b'ikipe bavuga ko mu myaka 2 ishize ari we mukinnyi wabereye umukinnyi w'ingenzi kurusha abandi, the most important player muri ikipe ya Krivibas, kuko yatowe kabiri nk'umukinnyi wahize abandi mu kwezi. Yego, best player monthly mu myaka 2 ishize ari mu bakinnyi beza ikipe yagize. Hanyuma rero yabafashe no kubakarifiya, kubageza mu mikino ya qualification za Europa League, kubera ko ekipe yabaye ya gatatu, yegeje ku mwanya wa gatatu muri shampiyona Ukraine. Iyi ni shampiyona irimo amakipe akomeye nka za Shakhtar Donetsk, za Dynamo Kiev, za Dnipropetrovsk, hari amakipe menshi akomeye hari, za Odessa n'andi makipe. Icyo gihe bari bagiye kujya matsinda Europa League, murabyibuka ko bakuwemo na Real Betis. Bakinnye Real Betis yo basezereye bagiye kwinjira mu matsinda. Icyo gihe Real Betis arya sitozwa na Pellegrini, irimo Pellegrini kabamo bayisko urumva bari bageze mu rwego ruhambaye cyane, kandi yari umukinnyi w'ingenzi kabisa, umwe mu bakinnyi b'ingenzi hariya mu gihugu cya Ukraine. No ku isoko ry'abakinnyi muri transfer market, uyu mukinnyi abarirwa agaciro ka €1,000,000. Bisobanuye ko ari umukinnyi w'umunyarwanda ufite agaciro kanini cyane, miliyari n'igice y'amanyarwanda, ni transfer value. So uyu mukinnyi rero abantu babonye atandukanye bitunguranye cyane ni ikipe, inyamara yarafite amasezerano ageza muri mu mpeshyi, donc kugeza isezirangiye yaragifitemo amezi 5, kuko yari kontra yari kurangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Yego, kuki byihuse Djihad agatandukana ni ikipe. Naje rero gushaka amakuru nsanga siwe gusa, ariko nanone Bizimana Djihad yatandukanye ni ikipe, yafashe indege ntiyanyura mu Rwanda ayiterekeza mu gihugu cya Libya. Nanone hari ikintu cyabaye kugira ngo ekipe ya Al Ahly Tripoli ihitemo amafaranga menshi pe, abantu bumiwe cyane ku isoko ryo muri Afrika. Iyi kipe wagira ngo ifite nk'ikirombe iri gucukuramwe amafaranga, bamuyoreye. Ni ikipe iri gutanga amafaranga atabaho. Abantu babonye video kuri social media, ikipe ya Al Ahly Tripoli yashyize hanze, bamuhaye Manzitieri ngo ari umwakira. Donc video ya accueil yo kumwakira ni Manzitieri urimo, ngira ngo wayibonye. So habaye kero dusubira inyuma mu gihugu cya Ukraine, murabizi ko hashize imyaka nk'itatu ndumva hari intambara, abarusiya babinjiye muri iki gihugu baragitera, bagenda bigarura imijyi itandukanye. Abona reports nk'aba mu makuru barabona ko ubu ngubu abarusiya umuhigo no kugera Kiev, bagafata umurwa mukuru wa Kiev. Kiev urumva ntabwo iri hagati cyane, ndumva iri hafi na za Polonye. Nibafata Kiev igihugu cyose bazaba basa nkaho bagifashe. Birangiye Abarusiya rero bari kwa advancinga, bavuye mu ntara ya Donbass aho urugamba rumaze igihe kirekire, bakomeza bakora advancement kugenda bafata indi migi. Yego, ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere, Abarusiya nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, abarashe misile nyinshi cyane mu ntara mu mujyi wa Kryvyi Rih, no mujyi uri hagati mu gihugu cya Ukraine ariko werekeza mu burengerazuba. Uyu mujyi rero wa Kryvyi Rih niwo mujyi ekipe ya Krivibas barizwamo. uri mu ntara ya Dnipro, accent ndebere neza. Uyu mujyi wa Kryvyi Rih niwo mujyi president avukamo, niyo mpamvu Abarusiya bawugezemo bakawurasa bakawutwikana. Umujyi mwiza cyane, usanzwe ari mwiza pe. Ikipe rero ya Krivibas ni hiba. So ibi rero bitangiye mu kwezi kwa mbere hagati, umujyi utangiye kwatakwa, abakinnyi benshi abanyamahanga bo mu makipe abarizwa muri uyu mujyi batangiye gusaba ekipe kuborohereza bagahunga bakagenda, bagasanga imiryango yabo bakajya gushaka ahandi hantu bakina. Bumva iyo haje rero iyo factor iri maje. Yego
nta zindi discussion Cas de zihaba force majeure. ni cas de force majeure abakinnyi nibo babisabye urumva ntiwasaba kugenda ngo usabe n'amafaranga Yego. rero nkunganyeho Nibura. gatoya umwaka ushize nibwo twakiriye Bizimana Djihad muri kick off turamubaza tuti ko tubona hari intambara muri Ukraine mwe mubayeho mute nk'abakinnyi yaratubwiye ngo abaturage bo ubwabo bafite insekirite ariko twebwe kubera ko turi abakinnyi hari uburyo nyine baduproteje ikipe iri kuduproteje muri iki gihe ariko uburyo yabivugaga byarumvikanaga ko neza biri kugenda bikomera kurushaho aratubwira ngo protection bari kudukorera hari ubwo basha kuzacika intege ubwo rero nicyo gishobora kuba cyabaye unakomeza urumva rero byarakomeje hari igitangazamakuru kimwe cyo mu gihugu cya Ukraine nicyo gitangazamakuru gikomeye cyane mu kwandika imikino cyitwa Zoria Londonske iki gitangazamakuru cyandika imikino hariya barakubwira ngo ni first source of Ukrainian football in English Yego. urumva abandi bandika mu kinya Ukraine abo bandika rero mu mu cyongereza abandika mu cyongereza donc nibo bashobora gusomwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bakabakotinga inkuru nabonye itangazamakuru ndakurikirana njya gushaka nyiracyo ninde editor wacyo ninde chief editor inkinyuraho nandika email ndohereza nsaba kuvugana na editor wacyo ndumva nari kumwe na Axel nimugoroba igihe mwari mwe mukina ka muntu wibese ndahuga nohereza email ngira Imana bona baransubije banconnecta na chief editor w'ikitangazamakuru kugira ngo mubaze amakuru noneho yimvaho kuko abantu babonye ni gute umwe mu bakinnyi b'ingenzi cyane b'ikipe ya kane muri champion ubu ngubu atandukanye nabo mu kwezi kwa mbere by the way isoko ryabo ryafunguye ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere numva rifunguye vuba rizafunga mu kwezi kwa gatatu mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu numva ari tariki 3 bo rero isoko rirafunguye abakinnyi bashobora guhita bahinduranya amakipe byoroshye so bampaye rero email y'umunyamakuru mukuru w'ikitangazamakuru cy'imikino hariya yitwa Andrew Todos natangiye rero mubaza ndamwibwira ko nitwa Lorenzo ndo muri pota w'imikino hano mu Rwanda mubwira ko nifuza kuganira nawe kuri issue y'umukinnyi witwa Bizimana Djihad kapiteni w'Amavubi arambwira ati hello Lorenzo what you need help with urifuza ko ngufasha iki ndamubwira nti hari umukinnyi w'umunyarwanda umwe witwa Bizimana Djihad kapiteni tunguranye ndamubaza ngo may I know how much he earned shaka kumenya amafaranga mbere na mbere yahembwaga cyane byari ingenzi cyane in that club on a monthly wages mishara y'ukwezi nari mbise ko atari bubimbwire ntabwo yabikubwira ariko nibura ari guhitagira ibindi bintu ambwira umva ni trike yo kubaza amakuru niba ntamubwiye ibintu by'amafaranga reka mubwire ibindi byose bisigaye bwari uburyo bwo kumukuramo amakuru arambwira ati rero ati ntabwo nzi neza imishahara y'abakinnyi hano ntabwo igigirwa public nibanga atari ko numwe mu bakinnyi yavuze ngo he was rated highly yari umukinnyi wubashywe cyane muri champion yavuze ngo a key part of the squad and helped them to bronze place last season yari umukinnyi w'ingenzi cyane wafashije kubona umwanya wa gatatu zishize a valued member of the team and liked by fans too akaba ari umuntu wari ufite agaciro gakomeye cyane muri ekipe unakunzwe n'abafana cyane arakomeza ati reason for the departure not public ariko kitashyizwe ahagaragara ati impamvu yo gusohoka ntabwo igeze ishyirwa ahagaragara ati either by Kryvyi Rih ni ikipe yego where Kryvyi Bas is based is very close to the front line yavuze ngo but Kryvyi Rih where Kryvyi Bas is based is very close to the front line of the war nubwo bitashyizwe ahagaragara impamvu yasohotse atariko agace umujyi wa Kryvyi Rih aho ikipe iba front line intambara rurahinanye aravuga ngo rero many missiles and rocket attacks occur rocket na misile birahagwa kenshi cyane and it's very quite dangerous to live there kuhaba ni ibintu bishyira ubuzima bwawe mu kaga cyane I assume he is moving to be able to live and see his family more. That's at least what Ukrainian media has said. And this is the issue with so many players in Ukraine. Aravuga ngo ibyari byose yahavuye kugira ngo asange umuryango we ajye n'ahantu hatekanye ngo niki bitangazamakuru byo muri Ukraine byanditse kandi nabyo birareba n'abandi bakinnyi bose bakina hariya mu gihugu cya Ukraine urumva rero ayo makuru yakuye kuri nde
yitwa Andrew Todos. Uyu nguyu ni umwanditsi mukuru w'igitangazamakuru cyitwa Zoria Londonski. twivuganira from Ukraine inbox basaya amakuru mushakisha ninde wundi murabuka agakipe kitwa Zoria Luhansk nako mujyi wa Luhansk Rugangura. Iyo umuntu yakoze neza tumuha amashyi kabisa, tuha amashyi cyane. Renzo Insigne oya noneho yageze kuri source babarira ntabwo arimo arakotinga irindi gitangazamakuru yivuganiye n'umu editor muri Ukraine. Bagenzi banjye ndabazi nanze bakandika kuri za X no kuri Instagram bari guhita bakanyorosha bagahita bavuga bati amakuru nikurira mu nda y'isi YouTube igiye gushya nta kibazo bakakase bagate ariko nanze rwose ugashyira kuri social media. Yavuganye n'umuntu ukomeye bagwe credit rwose hano yavuganye nande kwiziki umuntu yavuganye nawe chief editor ni umugabo witwa Leon cyane wasimbuye Silvanus Karemera. Chief editor umwe muremure mukuntu wambara kaberwa cyane no chief editor ni nkari navuganye nayo muri Ukraine. Hano rero muri ikintu nanone twaganiraho muri ikipe ya Al Ahly Tripoli abanyamakuru muri Afrika rero banditse inkuru baravuga ko mu by'ukuri iyi shampiyona ni ikipe ya Al Ahly Tripoli Rugangura ngo irimwe amafaranga, ikipe irakize bikabije. Iyi ni ikipe mwanabonye yarigaragaje numva ari muri Confederations Champions League yakinnye irushanwa. Ni Confederation bakinnye basezererwa na Simba n'abasezereye, ariko byarabababaje cyane kubona basezerwa n'ikipe yo mu karere ka Afrika bakase n'amafaranga n'ubyo byaravuze. Baravuze ngo umwaka utaha kubusa Retour Simba barasaba 3 bashaka gutaha rero barenga urwego bari bariho none. Bavuga ko banyiri ikipe ngo n'abantu bari hafi cyane ya guverinoma yashyizweho muri Libya yemewe na UN ngo n'abantu bakingirwa ikibaba cyane na guverinoma bakora ubucuruzi bwa petroli. Urabizi ko mu bacuruzi ba petroli ku isi bavuga ko reports zivuga ko ngo Libya aricyo gihugu gishobora kuba gitanga petroli ngo nziza cyane isukuye ku isi, ngo ni nziza cyane itagora cyane ngo kwitunganya. Ni abantu bafite amafaranga menshi. Urumva umukinnyi ufite agaciro ka miliyoni y'euro, nekereza ko kuko aje ari free agent ntabwo byashoboka ko bamuhaye amafaranga ari munsi y'ibihumbi nka 500 by'amayero. Iber wenda amakuru Lorenza duhaye ni meza cyane kandi araryoshye, yageze kuri source nk'umunyamakuru w'umuprofessionnel, ariko twemerewe no kusura ibitangazamakuru nabwo tukagenda dusoma andi makuru atandukanye. Bite bya Rafael York kwa makuru yarahari ko agomba guhindura equipe, yamaze kwihindura, amaze no gusinya kuko yakinaga ikipe bita Gefre IF, ni ikipe mu ciciro cya kabiri mu gihugu cya Swede, ari naho nyine waba ari ntavuka nubwo nyine ari umunyarwanda ariko yavukiye mu gihugu cya Swede. Murabizi ko atazi no kuvuga neza ikinyarwanda ariko ari kugenda kimetiriza gake. Hanyuma rero Rafael York yaje kugira ibibazo bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere yagize ni imvune. Urabizi ko ari no mu kipe y'igihugu yaje kugira imvune, umutoza aramurekura. Mwari kumwakse muri South Africa, twari kumwe muri Cote d'Ivoire, icyo gihe tunakomeza tujya South Africa. Nibyo abantu barabyibuka ko aribwo yahise asimbuzwa rwose muri iyo match, nibwo yaje kwita asimbuzwa. Ari nacyo Torsten yavuga ngo yamisha imvune, yagiye mu mukino atari tayari, bituma musimbuza mu gice cya mbere cy'umukino, musimbuza umuvandimwe muri Amerika ukinisha imoso Georgia Kwizera. Hanyuma nibwo yahise akaba kabisa. Iramvune yahishe Torsten. Amakuru naje kumenya yanahishe umutoza wa Gefre IF akajya muhisha akavunitse, umutoza akamushyira kuri 18 akanamubanzamo iminota mike akaba aravunitse avuyemo. Yanamushyira mu gice cya kabiri ukabona nyine ntabwo ari kugenda, ntabwo ari tayari. Hari ukuntu umukinnyi uri ufite imvune nubwo yabitagaragara ariko usanga ameze nk'uri kwisha mu kibuga, adasaba imipira, atagenda nyine mu by'ukuri ubwo ngo nta musaruro uri gutanga. Umutoza amuzana n'undi mukinnyi aravuga ngo ndabona York atari ko mu byo nshaka, reka muzane n'undi mukinnyi wenda iyo competition izamuka ariko njye nyine ishuri tayari. Ubwo ariko kuva icyo gihe abura umwanya wo gukina pe, abuze umwanya wo gukina. Buriya York kugira ngo uzamutunga adakina mu ikipe abantu babanye nawe, buriya nk'abakinnyi babona nawe muri national baramuzi, kugira ngo azabe mu ikipe adakina no kumusimbuza ubwabyo biba bigoye. Ubona sohotse nyine ari upset cyane, yarakaye cyane. Ubwo rero umubano n'umutoza usa naho uzamba cyane. Biza kurangira president w'ikipe bwe afasha umwanzuro kuvuga ngo reka tumurekure yigendere. Ubwo rero nawe afata umwanzuro kugenda, ariko icyatunguye abantu ntabwo wenda yagumye ku rwego yarariho, ashaka indi kipe muri Sweden, yaba mu ciciro cya kabiri cyangwa se no mu ciciro cya mbere birashoboka. Ikipe yakinagamo ko ni mu ciciro cya gatatu. Gefre yaramanutse yabaga mu cya kabiri, iramanuka mu cya gatatu. Bari kwikina mu ciciro cya gatatu.
So, rero kuvayo No. njye ntekereza ko ubwo Rafael Yorko Icyabaye. Contreras njye ntekereza ko ubwo yariye neza. iyo ajya mu Misiri Yariye neza. reka nkwereke impamvu atariye neza Icyo cya gatatu iyo ajya mu muri Misiri Sweden, mu Misiri ari amakipe akomeye nk'atanu nakubwira harimo izo za Piramide harimo izo za Simuha harimo izo za Zamalek harimo izo za Harahiri urumva urwego yaravuyeho iyo Za asinyira izo Arab kipe co- za Arab Contractors. za Arab Contractors iyo asinyira izo kipe ni ukuvuga ngo wenda ariye neza ariko ZFC ni ikipe kugeza ubu ngubu iri ku mwanya wa 12 Mu makipe angahe hari? 18 18 urumva ntabwo ari ikipe bishobora no urumva kumanuka. ntabwo iri muri top 10 Bishobora no kumanuka aho hanyuma ngaho. wenda umwaka ushize iyi ZFC yari yakukuje igera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'igihugu ndabyibuka batsindwa na Piramide urabyibuka ko batsinze igitego kimwe ku busa ariko ntabwo ari ikipe nyine y'ibigwi y'ubukombe uretse wenda ko amafaranga bayafite ubwo kuza muri Ntekereza ko Afurika umukinnyi ukajya uvuye muri Z umukinnyi uvuye mu cyiciro cya gatatu muri Sweden ni cya cyiciro barage babayemo muri Sandvikens na ba Yannick. na ba Yannick ikazamuka mu cya kabiri wallahi ntago icyiciro cya gatatu mu gihugu cya Sweden wakiranye n'icya kabiri nko mu Misiri ashobora kuboneka nta kipe irenze yashoboraga kubona Rafael yo ku rwego rwe turaruzi ntabwo ari umukinnyi yitangaza pe ikindi kandi ntabwo akiri umwana ngo ni pepite hano ngo baratubwira ko afite bazamurera 24 24 Yorke ariko biragaragara ko atari mukuru Tari na Murenge, makumyabiri. urabona ko- Yari narenze ni makumyabiri. Yorke yakinnye mu bato b'ikipe y'igihugu ya Swede za anda aba bana 17 baravukiye Burayi ntago biragoye ko yaba yaraponyeye imyaka niba ariyo yanditswe barazamukiye mu makademi. ariko 24. urumva nanone 24 ntabwo uri pepite muri iki gihe Imyaka- uri umukinnyi ukuze wo gukina imyaka ye- cyambabaje imyaka ye ni 25 azagira n'itandatu tariki ariko uzi- 17 z'ukwa gatatu uzi kujya mu- Eh, 24. uzi kujya mu Yavutse ikipe 99. ikina shampiyona gusa ntishobora gukina confederation ntishobora gukina champions league ni ikipe yo mu rugo niyo waza mu Rwanda ukajya mu magaju abo yakinaga mu cyiciro cya gatatu muri Swede for Christ sake Swede ntabwo ari Ubufaransa nta upgrade yakoze ariko Swede ntabwo ari Ubudage nta upgrade isa n'atarazamuye urwego Ni downgrade. nk'ubu ngubu kankwereke Yorke ngenda mukurikirana kuri za Instagram ekipe ya Gefred ayikurikira ishobora kuba yari yanamuhagaritse ahubwo Yorke urebye nk'igihe aheruka gukinira umukino ni kera pe Yorke match aheruka gukina niyo ashobora kuba ari iyo mu Mavubi match aheruka gukinira officiel ashobora kuba ari iyo mu Mavubi mu Mavubi uzi n'igihe aherukiramo so yawe yakinnye utumace muri ekipe ye muri club ye yarakinnye ariko ndayikurikira sinjya niko mubona akunda akina iminota mike nk'umunani ya nyuma Yorke Yorke na urumva rero ntabe ntabwo mu ntekereza kibuga ko amakipe ya Nyarugenge Yaje muri yagatangiye ZFC kumutekerezaho amakipe za Kiyovu za AS Kigali akaba yitangira kumutekerezaho Oya ne ntago aragera aho ngaho. n'Amavubi kugira ngo amushobore biragoye ubuzima Kugira life humbles you kugira ngo azemere ubuzima bugucisha bugufi ntabwo ari ibintu birenze kugira ngo azemere kujya mu cyumba na mugenzi we nabyo ubwabyo ni ikibazo ari mu kipe y'igihugu Amavubi urashaka kujya muri Kiyovu arabizi akisere baba bari kumwe baba bari kumwe agiye muri ZDF kugira ngo azaze muri kumanuka mu kugira ngo cyiciro cya azaze kabiri n'indege isanzwe atagiye muri economic class mu biragoye Oya, muri business. muri business Agomba class kujya mu cyumba cya ubushyira muri economic Icyumba cya class gahe. agomba kujya mu cyumba cya Agomba kujya muri business mu class cyumba cya 201 Moven Peak Hotel Abidjan. ariko rero kwezegera seriously tuvugisha ukuri abakinnyi bacu b'i Burayi Basubiye hasigaye inyuma. bake Basubiye hasigaye bake bari i Burayi abenshi baje muri Afurika uzi umukinnyi udusigaranye Hakimu Sahabo Amavubi azahindura umutoza ari gushaka umutoza Hakimu Sahabo muri la kipe yitwa niba ari Bershoft nazamura urwego aragaruka muri ekipe y'igihugu ayoboye ejo bundi yabaye man of the match bakiriye Hakim Saba man of the match mutsinzi Ange Jimmy azamura urwego Rafael Gerete ikipe numvira hafi kuzamura Rafael Gerete bamuhaye bariho bexera muri iyi minsi Yambara nimero 8 cyane pe arakomeye cyane Abana nibo Ngenda mizero y'Amavubi. mukurikira. Buri munsi ndamukurikira Samuel Gerete ameze neza cyane n'uwo bita Hakimu Sahabo mutsinzi Ange haryo bagize nka 27 wameze neza ibura ameze neza n'uwo bita Casemiro nawe aharameze neza umukinnyi umeze neza kurusha abandi bose ni Casemiro Casemiro muri Casemiro stade ni kabwa. Tunisien reka ngwize ukuri Casemiro namwe ngo kugira ngo n'ubu ngubu mfatishe kubera imyitozo ariko na match bafite yegeranye biragoye cyane twari tuvuze kuri Jihad nawe ubwahuye na Manzi bagiye kwa abanyarwanda babiri muri Libya bazafatanya Manzi. nomero 6 cyangwa se 8 n'umudefanseri wacu na mutsinzi Ange Jimmy erega Oya, Amavubi mu gice cy'inyuma cyugarira Reka duhagaze tubarebe- neza turabareba ejo bundi mu kwa gatatu baraza